Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Osibhalelile uthi yena unokuphupha inkosazane yamanzi. NgesiNgisi bathi i-mermaid. Kunomuntu-ke obukeka engathi uwufishi lo obasemanzini wesifazane. So uyabuza ukuthi ingabe lelo phupho elikanjalo lisho ukuthini? Ngiyacela ningicacisela. Sicela ukuthi usi-subscribe, usi-follow-we ukuze ungaphuthelwa iy'mpendulo oyibuza kuma-comment. Lelo phupho lisuke likhomba ini? Kuyaba inhlahla oyilethelwa